tanda awal katarak yang diorang ignore dan datang jumpa doktor lepas dah teruk? Biasanya apa? Tanda-tanda awal betul ke katarak berlaku sebab guna telefon ataupun tengok TV terlampau lama? Betul ke? sebenarnya tidak. Okay, cataract is lens yang sudah menjadi keruh. Kita dilahirkan dengan lens atau kanta natural yang transparent. So over age kita lose the transparency and menjadi keruh, itu yang kita panggil cataract. Tapi causes of cataract ada banyak. The most common is aging. Yang lain boleh congenital where like babies born with cataract, and then trauma, ubat seperti steroids and penyakit macam diabetes, ini semua boleh menyebabkan cataract. Alright. So ubat seperti steroid yang Dr. Nisha cakap tadi, adakah ubat makan ataupun diorang masukkan ubat steroid dalam mata? Okay, dua-dua pun boleh. Ubat makan jangka masa panjang. Some pesakit dia perlu ubat steroids untuk penyakit contoh macam autoimmune. So long term use intake of oral steroids can also cause cataract. And ada pesakit yang menggunakan ubat titis, steroid pun boleh absorb menyebabkan komplikasi seperti tekanan mata tinggi dan cataract. Alright. So dengar tu guys, daripada doktor pakar mata, consultant ophthalmologist Dr. Nisha Lini Ratna Krishnan di Columbia Asia Hospital Tebrau dah cakap, jangan makan steroid tanpa preskripsi doktor, jangan masukkan ubat titis tanpa ketahui kandungannya, terutamanya kalau ada steroid boleh menyebabkan tekanan tinggi tu glaukoma ya doktor? Yes. Alright, glaukoma ataupun cataract. So kita berbincang dengan Dr. Nisha Lini hari ini berkenaan dengan cataract dan pelbagai isu berkaitan dengan mata. Dr. Nisha adalah consultant ophthalmologist daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Thank you so much for coming to my podcast today. Alright, so nak tanya sikit, in your service lah as an ophthalmologist kan, I believe Dr. Nisha pernah serve di KKM juga? Yes. Alright, dan sekarang di Columbia Asia Tebrau. So, biasanya apa tanda awal katarak yang pesakit ignore, pesakit tak perasan ataupun tak tahu? Itu simptom katarak yang diorang ignore dan datang jumpa doktor lepas dah teruk. Biasanya apa? Okay, tanda-tanda awal yang paling first mereka notice kabur distance vision. Dia akan cakap jauh sudah start kabur, and then rasa silau, especially macam malam driving dia akan rasa difficulty, and then ada some patient akan complain nampak double vision, especially if the cataract is unequal both side, and colours akan nampak lebih pudar. So they describe the blurring of vision macam foggy vision like that. Katarak lebih kerap berlaku di kalangan orang muda ke tua? Lebih common orang tua, sebab most of them around 60 years and above, they will already start to have some form of cataract. Adakah ia bermaksud orang muda takkan dapat katarak? Boleh dapat, tapi faktor lain lah, bukan proses penuaan. Satu macam saya mention tadi, ambil ubat macam steroids and all, and some patient ada diabetes, penyakit lain yang awal, so ini semua boleh menyebabkan like diabetic cataract, and some children dia ada congenital cataracts, so at birth sudah boleh notice. Biasa doktor yang periksa baby dah boleh detect ada congenital cataract lah. Lain trauma, maybe patient tak perasan dia ada accident, jatuh, masa tu okay lagi, then after a few months or years they notice start to have blurring vision bila check, or maybe lens dia ada gegaran atau cedera dulu, so sekarang sudah keruh jadi cataract. Alright, okay. So dalam pengalaman Dr. Nisha sebagai pakar mata ophthalmologist, adakah betul sekarang katarak berlaku lebih kerap di kalangan orang muda, betul ke? Ada juga, sebab mainly sebab trauma. Those yang involved in accidents, fall, atau dia pernah buat surgery untuk lain, so the sequelae they get the complication like cataract. Orang muda lain ada diseases yang memerlukan dia ambil rawatan steroids, macam autoimmune disease, so long term, maybe lepas beberapa tahun sudah notice dia ada cataract. Alright, okay. So pakai contact lens boleh dapat cataract ke?
Tidak. Okay. So contact lens boleh ya guys. Alright. Kalau cataract ni tidak dirawat, dibiarkan. Dia kata tak apalah, kabur pun saya boleh tengok lagi. Nampak dua pun saya boleh drive lagi. It's okay. Saya tak nak rawat cataract. Apa komplikasi yang mungkin berlaku? Biasa sebelum kita decide untuk cataract operation, kita akan ada counselling dengan patient. Most important is quality of life. So we ask them, how much is it affecting your daily activity? Boleh drive ke, nampak lagi ke traffic light, papan tanda semua tu. Kalau dia kata okay, I still can do my daily work, doctor not affecting, so it's okay, we can wait first. If the vision is not so bad, can go and check for rabun. Kalau boleh improve dengan glasses, pakai dulu. Biasa itu peringkat awal lah cataract. Tapi kalau dia kata sudah tak boleh drive, tak boleh masak, tengok TV pun ganggu, then I think you should go for it. So apa rawatan untuk cataract yang ada dalam zaman medical technology yang moden ini? Adakah masih wajib kena buat pembedahan ataupun ada cara lain? Treatment is surgery. Tak ada ubat. Tak ada ubat titis ke, ubat makan, supplement. Setakat ni tak ada medication to cure cataract. So treatment is still surgery. So surgery for cataract kita panggil phacoemulsification and intraocular lens implantation. Meaning kita akan remove cataract and then implant artificial lens. Mesti gantilah sebab baru boleh nampak. Okay, untuk phacoemulsification ni guna machine, ultrasound energy. So kita akan break the cataract into small pieces, sedut dia and then inject lens inside lah. Okay. Guna blade secara tradisionalnya, yes, pisau untuk buat incision. Tapi sebenarnya tak sakit sebab untuk operation ni kita akan beri bius. If buat under LA, kita akan bagi bius mata. Bius dekat mata? Yes. First kita akan bagi ubat titis, bius, kebas mata, and bila start operation kita akan inject bius ke dalam mata juga. So patient takkan rasa sakit, dia still boleh gerak mata. Kita akan suruh dia tengok lampu lah atas and then start operation. Most of the time patient selesa saja, tak ada sakit. Unless patient request, saya nak general anesthesia atas sebab-sebab tertentu, mungkin dia gemuruh sangat, dia tak rasa boleh melalui LA, yes, and then involuntary movement, like they cannot control, maybe mata gerak sangat, badan gerak, itu pun perlu GA. Then children, or some patients with hearing difficulties cannot follow instructions sebab bila buat cataract surgery kita letak drip, semua tutup muka dah, so they can't get any signal. So yeah, those kind of patient we can do under GA. So GA macam mana buka mata dia? Kita ada alat speculum untuk buka mata. Betul. Alright, okay. So saya nak pergi balik ke rawatan. So tadi you kata pakai knife, pakai pisau. Yes. So the treatment is definitely pakai knife, potong, take out the cataract. Knife itu untuk buat luka, incision, just to enter the wound and to access to the cataract. There's also other alternatives. Sekarang there's technology laser, kita panggil femtosecond laser, which is used instead of blade, so we call that bladeless. Okay, it's so a tak ada pisau lah. Tak ada pisau. Computer assisted laser technology. Ini laser ni akan membuat luka tu. Okay, luka tu so dia lebih precise, neat, clean, and also can help to to cut the lens. Okay, cut the lens, so use lesser ultrasound energy. Okay, so better healing and sort that. Tapi cost is of course more. It's less cost effective. And clinical study shows that the outcome is actually same. Oh. Not to say it's superior. So yang guna blade and no blade is almost same only actually. The same dari segi outcome visual tu maksudnya outcome. Vision dia later. Vision, yes. Okay. So laser ni dia better dari segi apa maksudnya? Maybe so selected cases, maybe very mature dense cataract boleh consider, and sebab less risk lah when we use the laser. Lain macam ada corneal problem, maybe dia ada some dystrophies, so the incision is more precise, healing is better. So I guess case to case
basis you can choose. Alright, okay. So, doktor dah kata tadi, you all tak payah takut sebab tak sakit buat operation mata ni. Boleh request bius penuh tapi ada risiko lah kan, bius penuh jugalah. Usually, kalau sebagai LA, pesakit buat daycare kan usually? Yeah, daycare, unless they ada medical condition like high BP, high sugar, then we will admit lah one day before macam tu. Alright, so usually tak adalah komplikasi sangat, betul tak? Okay, ada apa-apa surgery pun ada risiko dan komplikasi. So before the surgery di klinik, kami sudah akan discuss with patient. These are all the risks, these are all the complication. Walaupun 1% pun kena inform patient. So during surgery, what is the risk? After surgery, what's the risk? Mainly like infection like this. So mesti emphasize to patient lah. And what we will do if the complication happen, apa next step doktor akan buat. Bila patient boleh kembali ke daily living life dia, contohnya kembali bekerja ataupun keluar jalan-jalan, ataupun bila boleh start driving balik? Okay, so for post cataract care, usually about 1 month mesti pakai ubat mainly eye drops. Kita akan bagi antibiotic, steroids drop. So for 1 month dia mesti ikut this one, and then ada certain restriction. Usually we say don't do heavy lifting, don't bend down, because we just implanted the lens. Kita tak mau lens tu bergerak lah. Okay, and then for going back to work, we want to know what is the nature of the work. Environment is important because the main aim reduce risk of infection. So kalau dia kerja macam contoh factory lah, dia kata banyak abuk semua ni, production site, definitely no. I will say 1 month you have to rest. MC sebulan? Yes, MC sebulan. Kalau dia working maybe like in office, customer service, yeah, it's okay. So we see if you're okay, you can put the drops, you can comply at your workplace. It's a clean and closed environment. Yes, maybe after 2 weeks you can go back. Minggu. Yeah. Alright, kalau doktor, staff nurse? 2 minggu atau maximum you are entitled for 1 month usually. 1 month lah. Yeah. Alright, so depends on jenis pekerjaan jugalah. Alright, tapi macam apa nasihat Dr. Nisha sebagai pakar mata, apa pandangan you kepada e-commerce selling sekarang di pelbagai platform? Orang jual ubat titis untuk mata, minyak and suplemen makan untuk I saw dia orang guna gambar saya, video saya. Kalau you makan ubat ni, power mata you akan okey, dah tak payah pakai cermin mata dan sebagainya. Ada juga ubat-ubat titis yang diorang jual yang cakap boleh tukar warna cornea you. Boleh dapat green eyes macam Aishwarya Rai, boleh dapat blue hazel eye, macam tu lah. All this for me lah, my definition is crazy e-commerce selling. Yang mana it makes very comfortable, convenient untuk netizens, untuk consumer. Klik terus beli, dan dia murah tau, RM9, RM19. So they feel like tak apalah, I try, sebab murah apa, kalau tak jadi tak apalah, at least I tried. So the FOMO tu, they want to try. How do you see this trend? Actually it's really worrying because I've seen a lot of cases, patient datang especially contact lens lah and eye drops, tanya mana beli, online, Shopee, macam tak ada label, no proper label, tak ada approval, no KKM approval. They trust easily, and I think the access is easy, like you said, just 1 click away and they got it. So banyak case yang datang dengan cornea ulcer. Oh my god, apa maksud cornea ulcer? Cornea ulcer, so start dengan mata sakit, merah, and then putih, macam ada luka yang besar di mata. And ulcer ni ambil masa yang lama untuk recover, kena masuk ward, and ada risiko untuk komplikasi lain seperti bocor mata. Boleh buta? Yeah, perforate. Boleh buta. And all comes from contact lens? Yes, because maybe is contaminated or not following the guideline, and also patient yang pakai ni maybe they don't know how to take care. Contact lens hygiene. Maybe tak tukar casing, tak tukar solution, and they keep for so long. Didn't change. So the handling lah, hygiene and all, they can contact infection. So this is very worrying. A lot of young people are getting this cornea ulcer, and when it heals, actually kalau infection sembuh pun dia takkan nampak terang sebab ada parut. So later maybe dia perlu cornea transplant. So I think when
patients they go and buy contact lens, you must be very careful with your selection. Pastikan beli di kedai optometrist yang approved. Brand itu is good brand, established brand. Don't simply buy pasar malam lah di online. Even eye drops. So as an ophthalmologist, Yes. adakah Dr. Nisha berkata jangan pakai contact lens? No, it's okay to use contact So, lens. boleh pakai? Boleh pakai. Ada various reasons. Satu, patient tu ada rabun. Dia nak pakai for refractive purpose, is fine. And then some maybe for cosmetic reason lah. Boleh Dia nak pakai? macam cakap nak colour-colour cantik kan. Boleh pakai, tak ada masalah. Tapi contact lens care is very important. So for one day, per daily use, you don't use more than 8 hours. Okay? More than 8 hours, you'll cause dry eyes. So dry eyes will lead to infection as well. Lepas tu kena jaga. Kalau beli sekarang dia ada monthly, 3 monthly, daily, right? Right. So when you buy that, make sure you don't exceed the period and you have to change the solution. Solution pun kena tengok expiry. Casing kena clean. Tempat letak pun kena cool, dry, clean place. Put your casing. Cold, dry, clean. Yeah, so don't put inside the bathroom, somewhere that Don't put inside the bathroom. don't put inside That's the a very bathroom. common place. Yes, but also you can get all these infections from there. Yeah. So guys, Terus jangan letak dekat korang punya toilet contact. tu. So contact lens casing, contact Yes. lens punya solution tu jangan letak dalam Jangan bathroom. letak dalam bathroom. Okay? Dalam dressing room boleh? Boleh. Boleh. Alright, ilmu ya guys. So Yeah. boleh pakai contact lens ke tidur tak? Can we bring it No. to sleep? No, definitely no. Not encouraged at all to go to sleep with your contact lens. Alright. So yang 3 bulan tu, contact lens yang 3 bulan tu, adakah bermaksud 3 bulan 90 hari tu dia boleh pakai straight, tak payah buka langsung? Tidak, mesti buka. Satu hari 8 jam maximum, and then you have to remove it and then keep back. Jangan pakai terus, tak boleh. 3 bulan maksudnya dia punya you have to change after 3 months, but Right. doesn't mean it's permanent. Boleh letak 3 bulan, tak boleh lah. And orang yang kerap pakai contact lens ni dia boleh dapat dry eyes, so it's good to use moisturize eye drops moisturizer to maintain lah. Alright, okay. So, we are coming to the end of our discussion. Kita dah hampir nak habis berborak dengan Dr. Nisha Lini, ophthalmologist daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Kita tengah berbincang tentang kesihatan mata tadi, daripada cataract, sekarang kita masuk contact lens pula. So, tadi Dr. Nisha kata you don't recommend diorang beli anything on e-commerce dan ada komplikasi juga. Tapi nak pakai contact lens boleh, doktor kata. So, buat masa sekarang, kalau seseorang itu dia rasa dia ada cataract, dia punya penglihatan dah kabur, tapi dia tak nak buat pembedahan, dia tak nak buat rawatan, berapa lama boleh tunggu? Apa nasihat Dr. Nisha? Okay, kalau patient tak bersedia untuk cataract operation, we give time. We say okay, tak apa, maybe can come back for follow up. Pastikan ada follow up lah, sebab kita tak mau tunggu sampai cataract terlalu matang. Bila terlalu matang, ada complication dia yang lain. Lens tu jadi sangat tebal, gemuk, besar, and it can cause tekanan mata tu naik dan radang. So masa tu patient akan datang balik dengan keadaan mata sakit, merah. Right. At that time kena buat emergency surgery to remove, and maybe outcome not so good, visual outcome, sebab bila tekanan mata tinggi sangat, dia tekan kat saraf mata, so you can have glaucoma as well lah. We call it phacomorphic glaucoma. Alright. Yeah, so I won't suggest to tunggu sampai tak nampak betul baru nak datang lah. Maybe can take time when mereka sudah bersedia. Maybe dia ada masalah kesihatan lain like hypertension, diabetes sudah control, and they can take time off. Like I said, that 1 month for the post-op care, they ready, then they come back to us. Okay. So, soalan terakhir daripada doktor, sebab cataract ni sangat menakutkan. Apa yang kita boleh buat untuk kurangkan risiko cataract? Okay, untuk kurangkan, there's a few measures or lifestyle changes maybe we can do. One is I would suggest UV protective sunglasses. Okay, because sunlight can cause oxidative stress kat kita punya lens. So it's good lah when go outdoor, use sunglasses. And then eye healthy diets, something that rich in antioxidant
like green vegetables, colourful vegetables macam capsicum, tomato, all these are quite good. And specific supplement for eyes would be like lutein, zeaxanthin, but it's more for macular protection. Right. Yes, because this is to prevent macular degeneration. I would recommend maybe older patients like 60 above lah. Okay. And then others, ubat-ubatan, be careful. Yang mengandungi steroid, get doctor's advice sebab long term use can cause cataract. And smoking also cause oxidative stress, so stop smoking kalau tak mau dapat cataract cepat. And then medical condition optimize like diabetes, you can get diabetic cataract, so pastikan blood glucose level semua under maintain lah. Alright, okay. So itu nasihat-nasihat dan juga tips-tips daripada Dr. Nisha Lini, consultant ophthalmologist daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Saya nak tambah satu daripada nasihat doktor tu. Dr. Nisha kata jangan merokok. Saya nak tambah vaping pun jangan. Merokok dengan vaping dua-dua sama teruk. Maybe vaping lebih teruk sebab kita tak tahu apa konten dalam vaping itu. I stand on my stance that says that vaping is even more worse daripada sigaret. So jangan merokok, jangan vaping, makanlah makanan yang berwarna-warni hijau, merah dan jaga tubuh kita secara keseluruhan, tekanan darah dan juga tahap gula dalam darah, tahap kolesterol dalam darah untuk menjaga mata kita. Sebab daripada mata barulah jatuh ke hati. Kalau nak sihat seluruh tubuh, kenalah sihat daripada mata dulu. Dengan itu kita dah sampai ke penghujung temu ramah kita dengan pakar mata pada hari ini, Dr. Nisha Lini daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Thanks once again. Thank you. And it's bye from me and Dr. Nisha. Bye.